Solo figura semana ba sho pamwe phumela mthatha bona lensizwa azamke lezona ngoba kodwa kozaminto uyakwazi ukufika balushaya uzola shawabani balushaya samba mozophula aphi ziyakhala manje akhale bantu bakithi niyaphila cha nganza kwethu kuzoba kufishana kakhulu ngoba sihlangane lapha ngengoma shooting different universities are here yabona nje lezi intombi nezinsizwa nibona egija lapha ziqhamuka ema-university into wayicabanga into ingenzeka leyo into engakaze ngicabanga ukuthi ingenzeka kithi kodwa lelizwe ngoba lakhululwa ingakho sina futhi ke siyabonga ukuthi nathi siyinzalo yamanje kodwa sikwazi ukuthi sigqumezele ukuthi isiko lingafi liye phambili ziyakhala ke manje okubaluleke kakhulu ukuthi njengoba ama-student egida ehlangene la sihlanganise ugame mfokangcobo umapholoba asimshayele ihlombe ngoba akalona ivukane kulento esiyenzayo mshayele ihlombe akushiwo nivumbu ngoba manje sekushe cha lutho kade sizabalaza naye yabo ubusisa umpokalanga ududlu Mercedes nangwe ya unyuzi mu-Afrika manje insizwa leyana iphethe abezindaba kodwa ina emabhinqeni bafowethu igoli liphethe induna yamabhinqe segoli nansi ya uvusisa umpokalanga ziyakhala manje kodwa kangizukulanda okuningi nganza kwethu ngoba mina nesilo samabandla wonke sathatha isinqumo ukuthi abantu abayifuni ibhishu bafuna ukwenza kuzongena ifolo lamabhinqa manje. Are you ready for ifolo lamabhinqa? Nganza kwethu ngaphambi kungena ifolo lamabhinqa ngicela umnikeza ubaba uMhlongo ukuthi okuyena okwazile ukuthi asixhase uDepartment ka-Arts and Culture KwaZulu Natal ohola udokotela uMahlaba siyacela ukuthi ubaba uMhlongo asithulele uMahlaba enibingelele nje kuphela nganza kwethu bese siqhubeka nengoma ngoba iqiniso masingalimeli shuthi ke ukuhlangana kwethu konke lapha kuyize leze ngoba imali kahulumeni makukhona la ithunywa khona fanele i-account ukuthi ifikile ziyakhala manje. Aye, ngoma yama universities aye. Aye, ngoma yase university aye. Siyabonga kakhulu sicela ukuthi ke ngenkulu inhlonipho sibingelele sibonga kumfo kaThathu God. Sangonikeza ezinye izibongo nawe eziqhubekalayo. Okuyena osiphethe uhlelo lamanje ntambama siyabonga president wamabhinqa ukusinikeza ithuba sifuna ukuthi sishesha kakhulu bakwethu sibingelele inhloko yomnyango sibingelele umnyango wonke sibingelele bonke abantu abakhona la uzosupporta lengoma yanamuhla supportwe uSport Arts and Culture. Siyafuna ukusho ukuthi siyanibingelela lonke sanibonani ntambama.